Yang memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yang memang kula dianggap calone, tapi belum dikenal wong tuane. Yang punya lagu spesial Mbak Ima cantik. Nganggo Bapak Linmas, Bapak Kades, Bapak Linmas terima kasih. Awur-awur Bapak Kades, Bapak Linmas. Laris, laris, laris. Bapak Kades, terima kasih. Mbak Ima, Rangda Pusaka Ratu, Mama Oya Bontot sayang Mbak Wa. Sejujurnya kula dianggap apane, sun serius wajar yang takkan status. Waktu dia kula butuh pengakuan, sebenarnya kula di apa nih sampean. Majikan tua, majikan tuaku tersayang, majikan tua paling tersayang, majikan tua sing paling hebat, majikan tua sing paling sayang. Laris laris majikan tua kari majikan nom sing durung dalan-dalan. Mangga Ibu Hajat, Bapak Hajat sekeluarga. Mama ya Bontot bawah, Arif Kia Samsudin, apa nantian bos teh botol soso. Memang dia mesti nyati, wis aja ditutup-tutupi. Jujur sedela aja sampai kula terlanjur berharap. Mbak Ima asik. Pak Herman mending jujur sing awit kieu, mumpung durung kejeron demen. Sun bagian ingat daripada kula terlanjur lengkap. Sun hubungan temong kanggo dolanan. Sejujurnya kula dianggap apane, sun serius wajar yang takon status. Waktu kia kula butuh pengakuan, sebenarnya kula ki apa nih sampean. Yang memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yang memang kula dianggap calone, tapi belum dikenal wong tuane. Mbak Nur Anissa asik. Pak Herman, Mbak Ima sayang Rangda Pusaka Ratu, Mama Cia Sindala Teramba, Banik Sultan,
jujur